kadagkay kaysa para ken Giovanni Vizcara. 29 sa Jay Balota na imposwan nga agserbiken ka. Giovanni Vizcara, si Dada alata para ken ka. Nagtaod ti pundador apuli, kinasirip diag paudi. Alawin Giovanni Vizcara, para kagawad ti gandat na. Panagdor asay ti kalikagom na, mangiro pirti ka ilyan na. Ipatogaw tay kadjay konseho, na namin tay pudno a serbisyo. At awid na kaday di ang hilino, tatak Vizcara isubli tayo. Giovanni Vizcara at butusan, mangdamilit lintag jay konseho tayo pagayam. When man no kinasirid namnamsek di agpaatiw ti siya sinuman, isut mangiro pirti karbeng anti kailyan. Pudno kailyan, Giovanni Vizcara para miyembro ti Sangguniang Bayan, numero 29 kadagita balotayo. Giovanni Vizcara, ayat nga agserbi ti gandat na, ayat anasudi ti paay na, inti nga roda kay kaysa para ken Juana, Giovanni Banong Vizcara. Giovanni Vizcara at butusan, mangdamilit linteg jay konseho tayo pagayam. When man no kinasirib namnamsek di agpaatiw ti siya sinuman, isut mangiro pirti karbeng anti kailyan. Intay kadagkay kaysa para ken Giovanni Vizcara. 29 sa Jay Balota na imposwan nga agserbiken ka. Giovanni Vizcara, si Dada alata para ken ka. Nagtaod ti pundador apuli, kinasirip diag paudi. Alawin Giovanni Vizcara, para kagawad ti gandat na. Panagdor asay ti kalikagom na, mangiro pirti ka ilyan na. Ipatogaw tay kadjay konseho, na namin tay pudno a serbisyo. At awid na kaday di ang hilino, tatak Vizcara isubli tayo. At awid na kaday di ang hilino, tatak Vizcara isubli tayo.